Watu wa Nakuru oye! Tunapenda Dama. Sisi ni customer wa Dama Mobile Spares. Mimi naitwa Njeri Wauti kutoka Githurai 44 na Thika na Kasarani na Mirema. Ona goko ni toko marehe, tumarehe. Na mugwenda show. Haya, asante. Haya, uka. Dakika mwemwe, uka Njeri wa DP Light. Watu wa Nakuru muriega. Ni ndetagwo Maingi Mucero kuma kuria Kahawa Sukari. Thiolago na kambuni etagwo Sira Travelers ya ngari. Ni mwendete Dama. Ngari icio ikuaga Kenyatta Road, Kimonyo, Gatundu, Githurai. Na no turandika andu na nitukumuhe nafasi. Thank you. Haya, uyu nake etagwo, uyu ni wa guku Nakuru. Etagwo Njeri na kambuni yake etagwo DP Light. Endagia matawa, masora na mathitima. Ije tuwega tugeithie. Habari zenu? Tutagwo Njeri wa DP Light na tuna branches Nairobi na goko haria Uchumi Center. Acio marenda wira ni muguka hau wabici tafadhali. Haya, asante Rokim. Tugerageria investors. Andũ a Nakuru muriega. Mwathani agocwo. Gitagwo Rokim Transporters, twendagia indo cia miako, mahiga, muthanga, indo icio ciothe nicio twendagia. Awira ni tuguka ni tugwetha na turutithania wira handu amwe. Ngai amurathime na mweke wega. Asante sana. Oka mundu gwitwo Jeff Mathai, oka ikaris. Haya. Sawa. Oza. Dama congratulations. Na nende acokirie ngatho. Nende ndareire andu 10 aria meguka nduka-ini ya Dama. Ni moririkana? Mukaroka au muge ni Mathai. Niĩ njĩtagwo Jeff Mathai kuma kuria Narok East na nĩ twendagia mĩgũnda. Nĩ mũkũgũra mĩgũnda? Thengiũ mũno, Dama Ngai akũrathime hamwe na wĩra waku. Sawa. Haya. Haya, reke tugeithio nĩ S Prestige Motors. Haya nao metagwo S Prestige Motors. Dakika moja tu. Watu wa Nakuru hoye! S Prestige Motors, sisi ni marafiki wa Dama na mumsupport. Asante. Haya nao metagwo Platinum Vridi. Nakuru hoye! Hello! Tukimaliza sherehe ya Dama Mobile Spares and we go there and support her, tupatane pale Platinum 7D, twende tupate kanywaji. Namogathie konywa. Mundu ugathie konywa guoko iguru. Okay, mundu urenda wira. Murathie konywa na mbeca iriku? Murenda wira na murenda guthie konywa? Sawa basi. Oka. Nakuru kwa majina mimi naitwa Karis wa Karis Mobiles. Sisi tunakuanga na branch Nairobi, tunauzanga spare parts za simu na motherboards kule Nairobi. Nimekuja congratulate my mentor. Congratulations. Siri moja ya kuendelea, upigia watu wenye wako mbele yako makofi na wewe siku yako itafika upigiwe makofi. Asanteni. Haya, asante sana. Huyo nake etagwo Karis wa PP Auto Spares kuria Gikuyu. Nakuru oye! Nakuru na niĩ ngetwo Karis PP Auto Spares, twendagia spare parts ya ngari kuria mwena wa Gikuyu. Sawa. Nĩngũgwetha ngũgũrĩre offer ithatu cia kũruta wĩra. Dama Mobile, congratulations. Ngai arogũtheremithia ũrotuĩka wa kĩrathimo kũrĩ andũ a Nakuru. God bless you. Thank you so much. Huyo nake etagwo Saboni. Nakuru oye! Wangapi wanapenda kupiga luku? Watu wanapenda kupiga luku, inua mkono juu. Tuko na mafundi Nakuru. Mafundi wanatafuta kazi. Mimi nimekaa pale, mkuje niwapatie kazi na niko na zawadi ya watu 10. Asante. Haya, leo thikĩrĩria andũ aitũ.
theremithia orotweka wa kirathimo kuri andu ana Ikuru. God bless you. Thank you so much. Oyo nake etagwo Saboni. Nakuru oye! Wangapi wanapenda kupiga luku? Watu wanapenda kupiga luku, inua mkono juu. Tuko na mafundi Nakuru. Mafundi wanatafuta kazi. Mimi nimekaa pale, mkuje niwapatie kazi na niko na zawadi ya watu 10. Asante. Haya, leo thikiriria ya andu aitu. Hallelujah. Haya, luka kidogo. MC Tapan Boy. Abonyite. Asante. Dikararia yarata akwa. Maka itiga ikonegera ibande. Ni sawa? Tiga ikonegera ibande. Eno etagwo identity card. Na eno ri. Geke ne kindu kia bata muno. Tiga kunengera. Ni sawa? Haya. Ukabobo. Wapi kelele ya tumaini? Asante. Saseni. Naitwa Bobo wa Chapo. Mkienda Facebook mtafuta Bobo wa Chapo. Na nedagolera modo mwe sapa mothe. Nedagolera Kevin sapa ya girie mwe. Thank you. Asante sana. Martin wa Majo Tiles. Nakuru hoye! Oza! Mimi naitwa Martin na nimekuja kukongratulate Dama. Tunafanya biashara pale Mombasa Road. Tunauza tiles na macho. Mwenye anajenga, mwenye ako karibu kujenga ama kama uko na mzazi anajenga, tunauza tiles, toilets na hizo vitu zote za kumalizia nyumba. Sawa. Haya, asanteni. Asante sana Martin wa Majo Tiles. Haya, dakika moja tu. Ndio Pastor Tumaini na yeye apewe wimbo hapo. DJ Dibul. Pastor Tumaini. Dakika moja tu Pastor. Haya. Ukawa Jose. Wajose oi. Amjambo. Muriaga Dwagai. Yes. Asa gojeni. Siku ya leo ni siku ya Dama. Muthenya wa mothe ni muthenya wa Dama. Tukite kuwakilisha Dama. Kumukaribisha goko na Ikuru. Ni mwana biashara wa mwito. Si ni vizuri kumkaribisha? Si ndio? Sawa, tumemkaribisha na mikono yote mbili. Tufanye kazi pamoja na yeye. Si ndio? Yeah. Jetago wa Jose Smart ya twadagia guo, irato, bagi, mekodoro. Twadagia indo icio ciothe njero nicio twendagia. Sawa? Yeah. Haya. Pastor Tumaini. Dibul uko sawa? Nakuru Nakurwa. Wangapi wanaminda mama amebeba na mkono wa Mungu? Haijawa rahisi. Haijawa nini? Weka mikono namna hii. Haijawa rahisi. Weka mikono namna hii. Inua sauti zaidi tena. Haijawa kufika. Weka mikono kwa hewa namna hii. Umenibeba. Ni mkono. Umefanya nini? Umenibeba. Thank you DJ. Watu wa Nakuru vigelegele. Mkono wa Mungu ambao umebeba Dama Nairobi
utambeba Nakuru. Wangapi wanaamini hivyo? My brother Karago, asante. Hongera sana my sister Dama kwa kazi nzuri. Tuko pamoja. Pasueri. Haya. DJ Pasueri. Ako wapi ndugu yetu? Yeah. Ako wapi? Wapi kelele ya Shoba Junior? Yo. Nicheze kama mimi. Wapi kelele ya Shoba Junior? DJ twende. Please. Yora inoro leo horera ro hau. DJ Pasueri yo hare. Wosi ya Shoba Junior. Wacha ilie baba. Ino nyenda na radio ni mundu muge nike gitumaga mundu amenyere gitondu ndari kindu akamutiganiria atakomenya maica matire mwene no gukira wikore methagarwanitio na mwena yungi gigitana ndumo Nikihondo kia tirigite kuona ndikariganirwa kundu twatwarite ndungu muthigari uthoni magwa macabiki mokete mameruteire rwimbo kerucike nau no ndamenyeire sila ni kaire tugana kaindathima na tari yakwa Isai na niguo ndiganene no ya gutonya kwahoteka tere Bishop Beni wache isiye muka na retiro matere ya jamii njamba ya moya wapi nduru ya Dama wamutio ya USA yekari kuneneha gai Tuga ko kwengo ngeta silai ekana radio adakaya rembo kayo dia twere ngai wa koguruka rembo athira ngagyo kakenyere ngakihoya ruthanga kiura kanenda kwa neria nande abausa kiraga Magiana mono kiura nyikere kiura getekenyo yokake kenya kaina mereire nakienda gakurira akajera nikendete rwimbo rwakwa rwa kamodina tondo ende onda leo masani aine mundu ngeruriri ngaindathima na ngari yakwa Isai na niguo ndiganene no ya gutonya kwahoteka tere Bishop Beni wacha isiye muka na retiro matere ya jamii Wosi ya Shoba Junior. Wacha ilie baba. Ero Shoba Junior ngwenera masega na tondo ajigweire thanda hegwa kiaka mutondo na tondo ndomete ya mero kogora gitondo ngehota kwendia mare yakwa ngicoka kagundu ndera ciretie ndagemi akauhe wa kirumba kwete na kendo ndetetwo tukahure rumba ngehitithania makinya ngeina ngĩgũithia cuba ndaũrirwo ngĩcarĩka ta nyũmbĩtwo na rĩũmba Mheshimiwa Moses Kuria nikumaga Ciarĩra maitũ nao nĩ ngũnyihia rũgendo nĩndĩrutĩire hũre karamu wendo ng'endo ndikwenda gũkahingia Survivor mama rũgendo yomothe ngũigua ta ngũitwo nĩ mata nĩ wendo ndĩrecirĩtie ndagemia ngauhe wa kĩrũmba kwete nake andũ ndetĩtwo tũkaũre rũmba ngĩhĩtithania makinya ngĩina ngĩgũithia cuba ndaũrirwo ngĩcarĩka ta nyũmbĩtwo na rĩũmba Wosi ya Shoba Junior. Wacha ilie baba. Netwako mothe inde na nyina wa Kamondi mututarire ruraciaro amwari wanyu na nino kanyiki turi na thuria tatu tunang'ire njũng'wa kũrĩa thirĩ nĩ kũrĩha matotomeire athuri cuma mũkema na ndũre tondũ niĩ combanire ndakinya na igũrũ mũgambo ndũiragwo nĩkĩo tũrĩ gũkũ mũthĩ gũciara kwerirwo kunaga irigo kingo hondi mũciĩ ũyũ na ithuĩ nĩtuoka wa Kamondi mwĩkuo hondi mũciĩ ũyũ na ithuĩ nĩtuoka wa Kamondi mwĩkuo Dr. Chelsea Ebusi
Ndena mori anyu koetia mono somanga una kogoro nage koyo inene mahetia mono ni tondo ni maito direnda ndaidege ndokaro ne mono newe ikanirito nago serero ge koyo ine tigotera besa ina dare na sio sirikidate nago irende kwa matane titokeora Ondi mosioyo na inwe netuoka waka modi muikuo Ondi mosioyo na inwe netuoka waka modi muikuo Hey! 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 Nemunogire? Wapi kelele ya Kameme FM? Haya. Baba tunekera investor early. Etiguo. Iyo. Okay, investor tatu okay. Okabro. Dakika mwe. Okogeithania tu. Lis. Okorwo hapa ngoro ebo hau. Niaje mkofiti wapi nduru ya dama? Kwa majina mimi najulikana Paul kutoka Instacave Architects. Sisi pale tuna offer services za construction kutoka kudesign manyumba, renovation, hizo services zote. Mnaweza tufollow pale IG and also TikTok. Alafu itakuwa sawa. Mbarikiwe. Ona ndirona murata witu muno. Norutaga wira na thirikari itu. Etagwo Mheshimiwa Dennis Itumbi. Onake wabici yake iguko wakopi Karo kopi Karo kutoka kwa ofisi ya Mheshimiwa Dennis Itumbi. Wow, najua pia wako hapa na tunawapenda sana. Asante. Watu wa Nakuru wa mjambo. Saseni Genzi Power. Mimi naitwa Kafue, mimi ni mwanabiashara hapa Nakuru. Mimi nauza manguo na nimekuja leo kusupport Dama. Na Dama penye hapo, congratulations. Na mimi nasema hivi, sisi zote ni investor. Sisi ni investor na lazima tu invest kwa biashara, si ndio? Sasa mimi Dama, mimi kama muuzaji wa mitumba, nimekuja na shilingi 500 nimpea kunywe chai ili aendelee na biashara vizuri. Sasa asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Ati ulikuwa umeleta nini? Leta. Aya, ati alikuwa analetea Dama 500. Hiyo 500 nataka atumie huyu. Atumie nani? Kuja nikuonyeshe. Tumia huyu mama, huyu mama aende anunue unga ya Raha Premium. Habari zenyu? Hi. Okay, naitwa Sonia kutoka Star City Cosmetic. Tuko pale Heshima. So kama unataka kurembeka kama mimi, unitafute Heshima. Mbarikiwe sana. Aya. Finally. Andu ana Ikuru muriega. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe. Ona kwaura no mwĩyũmĩrĩirie. Njĩtagwo Rishi Warings Furniture. Tuthondekaga furniture ciothe. Tuthondekagira kũrĩa Nairobi. Na ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gũka gũsupport Dama. Andũ arĩa marĩtwaraga thimũ magĩthondekerwo thimũ matirĩkoragwo marũgamĩte. Harĩ itĩ ndarehe hau ha Dama nĩcio mũrĩikaragĩra handũ ha kũrũgama. God bless you. Aya, ngoja, lesuka huyu. Eko mutumia wena mwana. Abonekera mutumia wena mwana suka huyu. Ngoja kidogo. We na mwana we.